Yes, reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu dukurikiye hano ku Ibendera TV. Kaze makuru yo kuri aya masaha n'amakuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira muri Ruvunge n'ubundi hiriwe mirwano ikomeye. Makuru agera ku Ibendera TV turaza kubabwira imibare ya Wazalendo zarasiwe muri iyi mirwano zikaba zarashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kandi kugaruka ku rupfu rw'umusore bivuga ko yiciwe mu mudugudu wa Songo ni indani muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi no kunyarukira muri teritwari ya Fizi tubabwire ko rugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza no kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru turebere hamwe bijyanye n'imirwano nawo ikaba ari imirwano imeze nabi yongeye gukomera kuri uyu munsi. Turaza kugaruka kandi ku magambo Generali Sultani Makenga n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe amaze gutanga ubutumwa rero bukomeye n'ubutumwa kuri leta ya Tshisekedi. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza no kugaruka ku yandi makuru atandukanye aho impunzi zisaga ibihumbi 10 zose zahunze imirwano imaze iminsi ibera mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi no kugaruka ku mirwano yuko aba FARDC n'abambari bayo bongeye gutana mu mitwe y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese rero ikaze muri aya makuru n'amakuru agezweho kuri aya masaha n'amakuru nifuza ko mwabanamo natwe muri aya makuru mukaduha n'ibitekerezo byanyu. Hanyuma ange nitwa Mukada hani ku Ibendera TV mukanyereka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, twinjiye muri aya makuru rero n'amakuru tugiye kwanzikira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, ariko nongera kubasaba hirya no hino ngo muze mubane natwe muri aya makuru kubera yuko iyo turi kumwe namwe bidutera imbaraga zo gukora no kuba agezaho amakuru, ariko iyo tutari kumwe ubwo biba bisa naho n'undi ntacyo turimo gukora. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira tubabwire ko ahitwa Ruvunge n'ubundi ni muri aka gace gakikije uyu mujyi wa Uvira hongeye kuramukira urugamba. Imirwano ikaba yari ikomeye n'imirwano yaje guhuza abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Magingo yatuvugana biravugwa yuko Wazalendo zigera ku 8 arizo zarasiwe mu mirwano ikomeye cyane yabereye ahangaha. Nababwiye ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bifashishije ibifaru bifashishije amabombe ubundi bongeye guhangana n'ibitero twagarutseho makuru ya kare tubabwira yuko n'ubundi byagabwe nyuma yuko Generali Otto Proclame witwa Makanaki ariwe wagize gutya akigira akawushungwe yarangiza rero agategura kandi akagaba ni ibitero aha muri ibice ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Reka dukubite tubangura muri aya makuru ntabwo turi buze gutakaza umwanya ahubwo igihe ari no kubagezaho amakuru namwe mukatubwira uko mwayakiriye. Reka rero twerekeze muri Kivu
Kivu y'Amajyepfo n'ubundi tukiri hano muri uyu mujyi wa Uvira tubabwire yuko umusore w'imyaka 22 yapfiriye mu mudugudu wa Songo. Ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko, bivugwa yuko yapfuye yimanitse, ariko abandi bakavuga yuko n'ubundi ngo ashobora kuba yarashwe na Wazalendo aha muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye kuri uyu munsi, ariko ngo bivuga yuko yaba yarishwe ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 4 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Ibi rero bikaba ngo byarabereye mu mudugudu wa Songo, ni mu karere ka Karundu, ni mu mujyi wa Uvira ku muhanda wa Maendeleo. Amakuru y'inkuru akaba yemejwe n'uwitwa Marie Kadiga ushinzwe kuyobora uyu mudugudu wa Songo, aho yavuze ko Baraka Rabani ariwe umusore wapfuye, akaba n'ubundi ngo bimaze kumenyekana ko yapfuye urupfu rubabaje cyane. Ku rundi ruhande, inama y'urubyiruko yo muri uyu mujyi wa Uvira yagaragaje impungenge n'akababaro batewe n'iki gikorwa cy'urupfu rw'uyu musore. Bakavuga rero ko basaba inzego z'umutekano gukora iperereza ryimbitse ku bijyanye n'urupfu rw'uyu musore. Reka twihuse twerekeze muri Fizi, tubabwire ko n'ubundi muri Fizi urugamba rwongeye kwambikana. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo bafatanyije na FARDC, ni kuvuga igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikaze yongeye kubura kuri uyu wa kabiri tariki 5 Kanama muri uyu mwaka w'2025, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatanyije na Twirwaneho bari kurwana na Wazalendo nayo ifatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Iyi mirwano irimo kubera mu gace iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Basi mu Nyaka y'Amajyepfo, ni muri sekiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahazwi nka Ho Plateau ya Fizi na Minembwe. Nk'uko amakuru aturuka muri ibice bitangaza ngo iyi mirwano iri kubera n'ubundi ngo iyi mirwano iri kubera ahangaha yatangiye isa 10 za mu gitondo, ni saa 11 za mu gitondo kuri uyu munsi. Iyo mirwano kandi ngo ikaba n'ubundi ishyamiranyije Wazalendo bo ku ruhande rwa Biroze Bishambuke bayobowe na General Wise Don, kuvuga General Autoproclamé Derife Karembe Ngoma. Aba rero bakaba bari kumwe n'umutwe wa CPDC, ni kuvuga Congrès de Priorité pour la Défense du Congo, uyobowe na General Wise nawe wihaye ripeti, ni kuvuga General Autoproclamé yitwa Amedi Kamugoko Heremia. Aba rero bakaba n'ubundi barimo guhangana n'abarwanyi batwirwaneho abafatanyije n'abarwanyi ba M23, aho imirwano irimo gukomerera ni mu duce twa Masha, Kivumu, Irumba, Ruhemba, Kahwera na Kamimbi. Umuvugizi w'abarwanyi ba Wazalendo akaba yatangaje yuko ngo no kuvuga yatangaje ko ngo yimuza amashyaka yatwirwaneho yateye ibirindiro byabo birahitwa Akwirumba, ngo nahitwa Kwirumba, bikaba ngo byarahoze biri mu maboko y'abarwanyi batwirwaneho n'intare za Sarambwe. Ku
kugeza ubu nta mibare y'abapfuye cyangwa bakomeretse irajya ahagaragara kuri iyi mirwano n'ubundi ngo ni ukubera ko iyi mirwano ikomeje muri ibi bice. Iyi mirwano ikurikiye n'ubundi muruza zikomeje gutangwa na twirwaneho, n'ubundi bavuga yuko ngo uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gutegura n'ubundi kubagabaho ibitero, kandi ngo bakabigaba n'ubundi nyuma yuko ngo bakomeje kugenda na mbere hose babigaba ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye aha muri ibi bice. Ni ibintu rero bikomeje gukomera ndetse cyane, ariko kandi twirwanaho nawo yo ikaba yavuze yuko ikomeje n'ubundi bikorwa byo guhangana n'abarwanyi bagaba ibitero muri aba abaturage b'inzirakarengane. Reka twihuse n'aya makuru rero twerekeze muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zo muri CMC FDP ni mu gace ka GTN. Imirwano ikomeye yazindutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu umudugudu wa GTN uherereye mu gace ka Kihondo muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaba ari imirwano ikomeje guhanganisha abarwanyi b'intare za Sarambwe n'imitwe ya Wazalendo, CMC na FDP. Amakuru aturuka habereye iyi mirwano bavuga ko abarwanyi ba 23 binjiye muri uwo mudugudu ahagana ku isaha y'isa 3 za mu gitondo, bagahita batangira kugaba ibitero ku nyeshyamba za Wazalendo, CMC, FDP izari zimaze icyumweru zirimo kwigamba zaranigaruriye aka gace. Nyuma y'amasaha make impande zombi zitangiye kurasana bikomeye, byaje gutera panike n'ihungabana mu baturage bari basigaye muri uyu mudugudu. Kugeza mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu munsi, urusaku rw'imbunda nini ntoya rwari rurimo kuvuga mu gace ka Kihondo, aho n'ubundi abaturage benshi bamaze guhunga kubera ubuyobozi, kubera iyi mirwano n'ubundi ikomeje kubera aha ngaha. Amakuru atangwa n'abaturage baherereye muri bice avuga yuko n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe aribo barimo kugenda bagaragaza imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, ndetse ngo bakaba ari nabo barimo kugenda abirukana izi Wazalendo bazisubiza inyuma. Ni muri uyu mudugudu wa GTN. Amakuru aturuka ahangaha rero avuga yuko n'ubundi ngo imirwano yongeye kumvikanamo intwaro zoroheje n'iziremereye, aho abaturage benshi bo muri uyu mudugudu wa GTN bivugwa ko bahunze bagana mu bice bya Mweso na Akaciro. Bivugwa kandi ko n'ubundi ngo inzu zigera kuri 15 zasenywe n'abarwanyi ba CMC, n'ubundi bakomeje kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri iyi midugudu rero ngo harimo akavuyo gakomeye cyane, n'ubundi kari kamaze igihe karatejwe n'izi Wazalendo, ndetse kandi ngo hakabamo ubusahuzi bukomeye cyane, rimwe na rimwe ngo bakagira gutya bakinjira mu baturage bakabasahura. Guhera mu cyumweru gishize rero biravuga yuko ngo ingo nyinshi zo muri GTN n'ubundi abaturage bazivuyemo bagahitamo kujya barara hanze, abandi bakajya gucumbikisha, abandi bagahunga mu berekeza mu mujyi wa Mweso kubera n'ubundi ibibazo by'umutekano mukeya n'intambara bikomeje kumvikana ahangaha.
reka noneho twerekeze mu nkuru nyamukuru y'uyu munsi tugaruke ku byo General Makenga yatangaje ni mu nama ikomeye yayoboreye Igoma ani ku munsi w'ejo. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe General Sultan Makenga ku munsi w'ejo no kuvuga kuwa mbere tariki 4 Kanama muri uyu mwaka yayoboye inama yo mu rwego rwo hejuru yahuje abayobozi batandukanye abo umutwe warwanye b'intare za Sarambwe. Ni inama yabereye mu mujyi wa Goma yitabirwa n'abayobozi batandukanye barimo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Erasto Bahati Musanga, aba guverineri bamwungirije, meya w'umujyi wa Goma, ba burugumestre b'amakomine yagize uyu mujyi, abayobozi ba za teritwari ndetse n'abayobozi ba za quartier zigize n'ubundi uyu mujyi. Iyi nama yabaye nyuma y'amezi 6 Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na mama 23 yigaruriye umujyi wa Goma. Ikaba rero bimwe mu byibanzweho muri iyi nama hagarutswe ku bijyanye n'uko umutekano, imiyoborere ndetse n'imibereho y'abaturage byifashe kugeza ubu ngubu. Abayobozi batandukanye bamuritse ibimaze kugerwaho mu duce bayoboye, banagaragaza imbogamizi bagihura nazo zibabangamiye. General Makenga mu butumwa yahaye aba bayobozi yibukije ko ikinyabupfura n'ubumwe ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, anabasaba gushyira imbere umuturage mu mutima w'ibyo bakora byose. General Makenga kandi yibukije cyane ku kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikeneye impinduka nyuma y'igihe irangwamo akajagari. Gusa ashimangira ko aka kajagari katewe na leta ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi ngo akagomba gushira byanga abikunda. Yashimangiye ko kugira ngo ibi byose bigerweho abayobozi aribo bagomba kubanza guhinduka ubwabo. Yagize ati impinduka ntizivugwa ku munwa gusa, zigomba kugaragarira no mu bikorwa. Nk'abayobozi impinduka zigomba kuba muri mwe. Igihugu cyacu kimaze igihe kinini mu kajagari kandi bizasaba igihe ngo tukigarurire ku murongo ubwo yavugaga igihugu ko bizafata igihe kugira ngo bakigarure ku murongo. Icyakora avuga ko ngo hari gahunda kandi bafatanyije n'undi ngo bombi bazazana impinduka. General Makenga yabwiye abari kumwe nawe muri iyi nama ko badashobora guhindura abandi batabanje guhinduka ubwabo. Yagize ati iyi mikorere mibi yose turwanya, imico mibi yose, ironda amoko, kwiba umutungo wa leta, ibyo byose bigomba guhagarara. Makenga yasabye abayobozi bari kumwe nawe gukora ibishoboka byose abaturage bakabona umutekano ndetse bakabaho mu mahoro. Ikindi kandi ngo bagafasha abavuye mu byabo kongera gutahuka kugira ngo bafatanye kubaka igihugu cyabo. Uyu umuyobozi kandi yongeye kwihaniza leta ya Kinshasa ikomeje n'ubundi gukora ibikorwa by'ivangura, ibikorwa byo kwiba umutungo wa leta n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Avuga yuko n'ubundi iyi leta byanze bikunze ibikorwa byayo bigayitse kandi nayo ubwayo iri kugawa kandi nayo ikwiriye kwisubiraho. Ngibyo rero hanyuma rero mu gihe tukiri muri aya makuru nimunyemerere tugane mu nkuru ijyanye n'impunzi.
ubu tuvugana impunzi zibarirwa mu bihumbi 10 zahunze imirwano yabaye mu mujyi wa Uvira. Izi mpunzi rero ngo zikomeje kubaho nabi nyuma yo kugenda zihunga imirwano itandukanye. Impunzi z'abaturage basaga ibihumbi 10 bari mu bice bya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariho mu mibereho mibi kandi iteye ubwoba. Ni nyuma yo guhunga intambara z'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje guhanganamo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abafatanyije baturutse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abo baturage barimo abavuye mu miji ya Goma, Bukavu bahungira mu bice bya Remera, Kigoma na Karungwe yo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo kubera intambara zahanganishije abarwanyi b'intare za Sarambwe indi mitwe yitwaje intwaro irimo Zarendo n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abafatanyirije hamwe kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uku guhunga kwatewe n'imirwano yakajije umurego kuva muri Gashyantare muri uyu mwaka, aho abaturage basaga ibihumbi 300 basaga ibihumbi 300 bavuye mu byabo, bamwe berekeza mu bice bya Fizi na Uvira, abandi bajya mu burasirazuba bw'iki gihugu, abandi bambuka umupaka bajya mu gihugu cy'u Burundi aho ubu ngo bacumbitse i Bujumbura. Mu gihe ubutegetsi bwa leta ya Kongo bukomeje kwizeza aba baturage babayeho nabi mu buhungiro, bababwira ko bazigarurira ibice bavuyemo, abaturage bararushaho guhura n'ingaruka zikomeye z'iyi ntambara kuko ngo usanga nta mutekano bafite, abandi ngo babayeho nabi kuko nabo ngo nta mavuriro, nta n'amashuri ndetse nta n'ibiribwa byo gufungura bafite. Abaturage rero baherereye muri ibi bice bakaba bakomeza gusaba ubufasha butandukanye, aho n'ubundi bakomeje gutakambira umuhisi n'umugenzi. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru, n'amakuru yaragezweho kuri aya masaha. Mwese ndabashimiye, nizere ko mukomeje kubaho neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza, ariko birumvikana namwe batari kumererwa neza tuvugana, mwizere ko ibintu biraza kugenda neza. Mwese ndabashimiye cyane rero kandi mbifurije kugira ijoro ryiza. Bye, ciao ciao.